Ungana ukhona kamabheki? Ukhona. Mazi kakhulu, ngibusha kakhulu lo msakazo. Mazi kakhulu. Angithi nguye bengidlalela isiginci lapho. Waphinde wangibhekhisa. Ayinesphiwo kakhulu le nto. Ayiphiyo le nkabi yani. Stayela sale nkabi. Ayi lo mthita lo. Nama 7 nakhona wamlandi kanje ya. Sanina kola wa umnandi we Vai toma. Nawe bese umfana uzokhula nobulo. Kade wangibusisa. Phela ibusiso leze ngithola kugatsheni. Ibusiso impela. Akizinto njengayithathi kancane. Isimela isibusiso. Ibize malini ke le nkabi uyithole kufeature? Obhuti yazi asikayikhulumi le ngoba ngeke uzoyikhola. Mahhala. Hayi kupossible kwakho. Kupossible. Uya ngokuthi izinhlanhla zakho zenza. Ngoba kusasele video engiyiqophayo njengamanje ekuzokwazi ukuthi ngiyithumele kuma followers ukuthi ngayiphendule yonkulumo. Ngizoyikhuluma ngizoyiphendula sesowabili. Ngazi uyibona. Yabona. Kunjalo phela but uyazi ukuthi each and every word esikhiphayo manje kumele sibhekisise ukuthi awuveli ukhulume. Wathi wena wathi nje. Manje.
wena awukune-interview wani Alright, yona ke insizwa lapha ke uBhutuMbesu ihamba naye kugatsheni bathi njeni ngamaqhawe bathi ngamaqhawe hayi ngiyatshela wena yayizwa le ngoma kodwa ke ngikhanda mayisithi nawe mfana uMbesu uzokhula ngoba unothando awushift mhlalela angifuni uphazamiseke sondela ngakuyi mic yakho okay mfana wakwethu Alright, seyibambeke lapha insizwa mayisho njalo ithi imbahle emabhinqa ikhona insizwa ingaphakathi endlini zomsakazo nkabi yami BhutuMbesu asikwamukele mfowethu emsakazweni kunjalo bhuti ngibingelele sawubona mfowethu ngibingelele enhlana senzansi noma ungakakunikeza ithuba kodwa ngibabingelela abantu abakuyazi ukuthi sebelalele ngithemba ngabe ngiza lapha but senginalo ulwazi lokuthi uyalandelwa kakhulu umsakazo wakho mfowethu baningi abantu abawaziyo ngibingelele Eyibusisa mfowethu sibonga zona nje yize ngingene sengefuzela lapha izinto zami zimapetwa nayibheke phansi ngize ngibuza wena ethi BhutuMbesu ufike nani la uma ngabe kufika inkanyamba mfowethu kuphephuka yonke into nawe yazi nokade kubeke ngapha ukuthola sekungapha nokubeke ngapha ukuthola sekungapha inkanyamba ke mangabe usufikile isifikile kuba njalo ngiye ngithi mangabe ngiyiteketisa ngithi manje ngoba sengifike emculweni impela ucelemba uphethwe uhlanya kuvika wonke umuntu oseduze nalo mhlayithi engahle kulimaze noma kuyisihlobo noma kuyini kuvika wonke umuntu manje akukho ukuthi hayi ngoba wasekhaya hayi ukuthi wasekhaya kayeke ngangikazi yokhumbula indawo yakudala ethi yakhumbula ukuthi wenza ukuthi wena awubambi uphethe uhlanye ucelemba mafowethu kuphi mfowethu usubabingeleli labalaleli kodwa ke ngifisa manje sibheke indaba eyodwa ke emqoka kakhulu uma sikhuluma ngoBhutuMbesu sikhuluma ngobani masikhuluma ngoBhutuMbesu mfowethu sikhuluma ngomfana omncane wasendaweni yaseDumbe ozalelwe khona wafunda khona wakhula khona inhlonipho uyifunde khona ukuziphatha ukufunde khona okunye nokunye ngikufunde kobhuti abadala abakhona khona eDumbe ngiyazi ukuthi abantu bazoba nokudideka ukuthi manje wathi ubhuti kanti futhi ngumfana omncane isivela kanjani leyo nto leyo bhuti mangabe ngasheshe ngicacise masinyane lelo gama lelo elikaMbesu lisuka kuMbesuma benguMbesuma webhola bengumdlali webhola kokuthi ngokukhula ke ukukhula kusilethela izinto eziningi ezahlukahlukene kwagcina sekungivezela lezi zinto zokuthi mina kumele ngabe ngiyacula cause ngiqale esicathamiye ngiqale egideni ingoma ngacula isicathamiye nakhona isicathamiye bengifike ngavelela nasengomeni futhi bengivelele cause yimina kade ngibiza amakhiya mangabe sekubizela ijaji nabafowethu ke engabala bona unqanawe noFortune ngazo lezakhathi leza nabafuthi nje engikhule nabo labo manje basikhuluma ngoMbesu masikhuluma lo muntu into eyenza ukuthi ngigcine sengubhuti kulapha ekutheni ngithena mina mangabe ngiqhubeka nalento kwaba ngabantu abancane kunami kade besondela kumina bethi befuna ukuyithola lento le manje labo bantu laba bebengibiza ngobhuti bethi bhuti uMbesuma yabona manje elamBesuma gcine sekuyigama elide BhutuMbesu begcine sebethi hayi uBhutuMbesu ngoba nabantwana abancane laba bangamantombazane bebengibiza ngoankele esikoleni mina isikole ngisiqede ngoankele Kujithi uyinsizwa nesithandi sibona ebikandlule eklasini ngandiphila yabo bangakutshela ihlazo umntwana ongilamayo mina isikole usiqede ngaphambi kwami kodwa mina ngikwazile ukuhlala ngalinda ngaze ngasiqeda isikole kunephepha elibrown nje likathi limhloshana elibhala ukuthi uMelosi labhala namagama wonke nezifundo zami zonke siyabonga kakhulu ukubuza ngithawula noma kunjani bengifuna ukuthi ngiyosebenza ngapha lapha uthi ngizosebenza umsebenzi ayiseka uthi ngiqhubele ngifundele mina ngafunda ngoba sengenza lento yomculo hayi suka madoda sibonga kakhulu ngabe yami sizwile ukuthi lapha ke indaba isukela phi negama lika BhutuMbesu kodwa ke kokumqoka kakhulu engifuna ukubukisisa ukuthi miningi imculo mfowethu obungayenza kungani kumaskandi kungani kumaskandi yazi bhuti lapho engifike ngavelelwa khona kusesicathamini
Engitrende kakhulu mfowethu esicathameni mangabe ngenza isicathamiya abantu abaningi bangithanda ukuthi mfowethu uyabona into uma ngabe uyenza nabantu abaningi osuke udepende kubona ukuthi leyo nto leyo yenzeka wena noma unalo uthando layo ligcine likulimaza ngokuthi ubani mangabe ngafikanga into ayikwazi ukwenzeka so ngase ngithi ay ngoba abantu bahlezi bengitshela bethi hey mbesuma awucule phela ke sikuzwa awucule noma ngisedrobheni bethi akusiculele yabona ngagcina nginayo lento ukuthi yazi abantu bayakhola ukuthi ngiyacula ngakhanda sing track nakhona kwi-sing track engayikhanda ngadownloada i-beat hey bayithanda kakhulu leyo ngoma webhuti abantu bayithanda kakhulu ngangokuthi bagcina sebengifuqela ku-album so ngathi mangabe ngilalela bona ngagcina ngibothi yazi abantu bayidinga lento othi ngibenzele ngoba mina ngingowabantu yabona into nento engenzayo ngiyenzela abantu inamandla kakhulu mawuthanda vula umsakazi igama lomsakazi NNCR 103.7 FM uzwa isilomo somsakazi njengamanje bathi ke ibeast yedwa bathi umntana entombi bathi ingane kaManzima kukwena uthanda ukubiza liphi igama wonke amagama ayenzeka insizwa ngixoxa nayo uBhutuMbesu insizwa edabuka phansi le edumbe la idabuka khona kodwa ke izosixoxela ukuthi ngabe simisiduka ngakhe endaweni asikho ke lapho kodwa sila emculweni wayo wamanje isasitshela kabanzi ukuthi ngabe lento ifike kanjani ukuthi izifike kumaskandi mhlambe ke angeke size sithi kumnandi konke weBhutuMbesu ngabe yami futhi ngeke sithi mhlambe kunzima konke kodwa ke ake sithathe sibheke ingqinamba ohlangabezana nazo bekhona emculweni nje yebo futhi ziyashuka imbodla la ziyashuka imbodla ziyashuka imbodla lapha qhawela amizi ziyashuka hayi indaba yokudlala kodwa ngokuthi uyabona bhuti into uma ngabe uyenza ngothando ngingabonga nakubafowethu abaseduze nami engithi uma ngabe ngibhekana nenkinga bethi hey wendoda kampumelela kudlala kampumelelo kuyanyiwa so wena kuzomela ukuthi uqina ukukhala nokusikhalela ngeke kuze kukusize ngalutho wena qina ube indoda noma ngeke ngize ngiveze zonke ingqinamba engibhekana nazo kodwa zikhona zona ingqinamba kodwa futhi ngimisele ngokuthi ngiqine ngizendlule ukuze zingibone ukuthi mina ngistrong kangakanani kunjalo nje mfowethu mfowethu enye izinto engifuna siyibheke mhlambe ke uqhamuka i-album yakho oqala le album yokuqala ngane kwethu ingoma yakho lethi Ngibahle Mabhinqa noGatsheni ihlangana kanjani isuka nihlangana kanjani noGatsheni uGatsheni mfowethu uyabona lo yabhuti loyana lo yabhuti loya lo yabhuti loya uyazi lo yabhuti loyana mfowethu angazi kubo naye ngingamazi ngokulandela umculo wakhe lapha enkundleni zokuxhumana sagcina sesazana ngimsendela ama voice note ngicula ingoma zakhe kuze kube ngizokhipha le sing track le ngitshela ngayo ukuthi ngayikhipha nje nakhona emakhaya nje ngathi mangabe ngikhipha ngamthumelela walibabaza italent wathi hayi ngeke wathi ngeke inkulu lento webhuti kuzomela ukuthi kwenzeke iplani lokuthi siyenze ukuthi ifinyelele ebantwini ngendlela ekahle ehlelekile njengoba uyazi ukuthi obhuti mangabadandudile kusuke kungabona abakho ngangokuthi ngize ngifike lapha engikhona ukukhuthazwa uyena uGatsheni ngathi mangabe ngimthinta futhi naye ngathi bhuti yazi ngoba wakwade ushilo sengigcine ngikwazile ukuthi ngifinyelele esigabeni sokuthi ngenze lento lena yokuthi ngizo recorder ubhuti wathi mangabe usuqedile ukucula lapho ongidinga khona uzobe siyangitshela ngithe mangabe ngenze njalo ngamtshela nangempela wafika ngoba ezothi nje umfazi omnyama nomqashiya kwafike kwamnandi manje mana ngifuna sigene kule ngoma yesibili kodwa babo sigene kwingoma yesibili wawukhona erecorder le party yakhe indawo yakhe le ngangade ngikhona futhi wayenza phambi kwami umbuka ngimbuka wenze njani wayibhala noma wavela waya nje empompo akazaza ayibhale ngoba nami ubhuti iqiniso lithi ingoma ngiyibhale uvela ushone phambi kuyafika nje ukuthi uthi ngisho kanje ngisacela ukuthi isiginci singenzele ukuthi uBheskit ukwenzela ukuthi mina ngizothi mase sekubhekwa mase kuthiwa akukho lapho kubhalwe khona ingoma zami phansi mina akekho umuntu othi untshontshe ingoma zami ngokuthi uthola iphepha njengonuba iqhamuka kule ngoma njengonuba mfowethu kuya ngoba ngiyawuthanda umlayezo wayo mina umlayezo wayo ngiyawuzwa ustrong kodwa ngifuna ukuzwa kuwena mnikazi wayo uyithathaphi le ngoma le isuke laphi njengonuba mfowethu
kuye kwaba negameko lapho izinto ziba nzima emntwini nanoma ngayimuphi Yeah. izinto zibe nzima kodwa ngayithanda le ndoda ukuthi yona ayishongo lutho izinto zinzima yathi kuphela qeda izinto zenzeka ngathi mina hayi asenze njengale out nathi sithi Nathi asithini akusho mina kusho BhutuMbesu asila kunjalo nje Sekejima ngoBhutuMbesu uthi njengoNuba ke manje simlanda phansi eDumbe uzanda kuvula umsakazo ulalele uzwa yona isilomo somsakazi sisodwa namhlanje umane njani kabe yama yikho besiba izilomo ke masindawonye kodwa mangingedwa ngiyisilomo sekejima kamnandi ke sithi nje njengoNuba hayi zangasho lutho wathi nje wathi nje kwase kwenzeka izinto hawu baso hayi shit
khona wathi ngazange zalilahla ithemba uNuba womfowethu yabona inamandla lengoma lena inamandla kakhulu nkabi yami ngeke uqambela amanga manje ke ake sikhulume ke lokhu ikhiphile ialbum le mhlambe ihamba kanjani bakhombise ngoba